Među izloženim skulpturama mladog autora Ivana Jakšića je skulptura nazvana Srebrenica, koja je privukla najviše pažnje prisutnih i koja zapravo simbolizira stradanje bošnjačkog naroda u Podrinju u julu 1995. godine. Skulpturama ovaj umjetnik prikazuje život u kamenu na drugačiji način. Izložba ima 10 radova. Predstavljaju jedan kao život. Htio sam prikazati kao život u kamenu. A jedna od njih zove se Srebrenica, jedna od njih skulptura. Ona prikazuje tugu i tu tragediju ljudsku koja se zbila. Ideja za izradu ove skulpture nastala je upravo u Potočarima kod Srebrenice, a mladi umjetnik je bol majke koja drži dijete u naručju uklesao u kamen. Skulptura bi trebala danas biti izložena i u memorijalnom centru u Potočarima. Postoji mogućnost da ona trajno ostane u muzeju u Potočarima u memorijalnom centru. To je bila želja nas iz Udruženja građana Podrinja i mladog umjetnika. Zadovoljstvo nam je da Bosanski kulturni centar može biti domaćin ovakvoj izložbi, da možemo nastaviti našu saradnju sa našim prijateljima. Naravno, evo i ovaj povod da pružamo ruku prijateljstva jedni drugima je prava i vizija i misija Bosanskog kulturnog centra. Izložbu skulptura Ivana Jakšića je podržala i vlada Tuzlanskog kantona.